Ayaw ilang. Iwan. Muli ka, hinayo lang. Ayaw. Mabusay. Ay, dahil alam mo kaya, mag-ilagay na ako. Ayaw, mag-ilagay yung gilid mo. Hindi ko mawala ko. Naan kayo. Pinag-video na ko. Oh my God! The powers of the Almighty defend me. Karon day guys kaya may fair dali sa baba and may fair drill na itabo sa baba and karon kay kami ginabuhat which is buhat of cover letter para sa interview. Nagdara ako mga nabuhat. Medyo gubot pa siya pero okay lang and yeah, nagwal na kaklase na tapos nagdara sa pilit. Video sih mo. Pulaha na. Hey, how's it going guys? Today is another day and karon sorry guys if karon lang ko nakabalik og vlog. It's because na busy jud sa eskwelahan like promise nag-exam me, nag-atiman og research, nag-atiman og reports. And also, daghan jud kay mga nahitabo karon nga week. That's why kung mapansin ninyo ang ako lang na-upload is katong gibuhat nako katong gibuhat nako ng YouTube play button ako nga DIY. And also day guys, nice kayong lighting no. Nice kayong lighting kay natungod ko sa adlaw. Nice kayong adlaw. I think nindot siya kuhaan og time lapse. So mubalik lang ko para kuhaan na to nag time lapse. And then magstorya ta kung unsa jud ang dapat nato istoryahan karon. I think dagan-dagan pod. And yeah, guys, another is 600 subscribers na ta. So guys, thank you so much. Guys, thank you so much for all of your support. Kay naka 600 na ta and only 400 subscribers left para maka 1,000 subscribers na ta. Mao gani guys, story ta balik ko nya. Bye bye. Aside from my soul, there goes a sight now there goes a sight from my soul, there goes a sight from my soul. So, mabalik ta sa to ang mga ginaistoryahan diri no. So, hi guys, today kay nako i-share sa inyo kay at first tong gingnan ko ani very honored kaayo ko kay gi-compare ko sa ing ani nga klase nga tao, like gi-compare ko ani sa mga tao ani niya. And if you guys don't know who Rigel Thomas is or Rigel Thomas is, I think you probably should check him out, check his channel out.
It will be linked down in the description box below. And guys, daghan nagaingon sa ko ang kanawng kaayo mi aning Rigel Thomas. Dili man siguro eh. Daghan kayo sa inyo ang nagaingon nga kanawng nako si Kuya Rigel. And I think dili man, maybe in the sense nga parehas mi mo storya, kay naay uban nagaingon nga parehas mi mo storya. And actually daghan jud ang nagaingon, including my previous Filipino teacher nga si Sir Damigel. So sir, if you are watching this, hi sir, and na tay suga. Gamito na to ang Casey na stat classes kay para. Actually, nakoy video niya. Nakoy gi-download nga videos niya. Mao din niya. Hey guys, what is up? It's your boy Rigel back in it again with another video. Actually, for today's video, it's gonna be a short video lang. Okay, this video is kind of like a life update ko, no? Okay, katong past videos na ako, dugoy nakita na ako sila pang shoot. O niya, katoday, nang laag sila Clark, Angela. Sa November pa to siya to December. November to December. So, mga December 2 pa to. So, Kuya Rigel, kuan siya, member siya of the group Gamhanan Gang. Grupo siya nila Kuya Jomi Hospital, nila Kuya Glenn Abukay, nila RJ Chan, Angela Morales, Clark Mantilla, and yeah, Gamhanan Gang Manggod is one of the vlog groups, vlog squad, or like what vlog group, yeah. Is one of the vlog groups na ginatanaw gid nako, kay also local man sila, mga Bisaya pud sila, that's why nagasupport ako nila. And